Hallelujah. Hallelujah. Kadusuhuzanye mu izina rya Yesu. Let's greet each Hallelujah. other in the name of Jesus. Hano ntabwo nkikivuga nabaye umusangwa. I'm no longer a visitor here. Maze kuza hano inshuro nyinshi. And I've been here for so many times. Habaye mu rugo. This is home. Hari n'igihe ngenda ngakumbura. Hari igihe ngenda ngakumbura nkabakumbura. And sometimes I do miss you. Nari mbakumbuye. I missed you. Iyo nagiye When I'm abroad, njya mbavuga neza pe. I really appreciate you and testify. Zimwe muri church nkunda. This is one church that I like. Restoration ya Kimisagara ndabakunda. I really love you. Pe. Rwose pe. Ndabakunda cyane. I love you so much. Sinzi impamvu. I don't know the reason why. Iyo ngeze hano mbona abamama bakuru. When I'm here, I see older women, Nkabona abapapa bakuru. older men, Nkabona urubyiruko. younger people, Nkabona itorero rifite ishusho y'itorero. and I see a church. Ndabakunda rwose. Tuganire ijambo ry'Imana. Let's talk about the Word of God. Mwanya dufite ntabwo ari munini. We don't have so much time, Kandi ndumva afite ibintu byinshi byo kuganira. and I have so many things to say. Ariko reka nshima Imana. Let us thank the Lord. Cyumweru gishize nagize urugendo rw'ivugabutumwa. Last week, I had a journey. Ndashima Imana yabanye nanjye. I thank the Lord He has been with me. Ndashima Imana ku bahindukiriye Kristo. And I thank the Lord for people who Mureke received tubikomere Christ. amashyi. Let's give a hand applause to God. Iyo ngiye nkabona abantu bakizwa, When I go and see people receiving Christ, icyo kintu kijya kinshimisha cyane. that's the thing that makes me happy. Inzira za Uganda ni ahantu hatoroshe mu cyaro. In Uganda, you know, it's not an easy place. Haba imihanda mibi. There are roads which are not in a good... Transport yaho nayo ntago ari nziza. The transport is also complicated. Ku ntebe yo kwicaraho umuntu umwe bajya bayicazaho nka batatu nta kibazo. Ntago biba byoroshe. It's not easy. Nageze hano ejo ku mugoroba mfite umunaniro mwinshi cyane. I reached here yesterday and I was so exhausted. Atari uko ari kure cyane ariko kubera izo mpamvu. It's not because the journey was long, but because of those factors. Ujya ahantu ugasanga babashize mu kamodokari muri nk'abantu 10 na bangahe, bene imodokari igendamo abantu bakeya cyane. And the car is really full and exhausted. Imana ishimwe ko naje amahoro. We thank the Lord because... Reka tusome ijambo ry'Imana. Let's read the Word of God. Matayo ibice 5 turahera ku murongo wa 13. Matthew chapter 5 verse 13 turageza ku murongo wa 16. up to verse 16. Matthew ibice 5 chapter 5 guhera ku murongo wa 13 verse 13 kugeza ku murongo wa 16. up to 16. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayoka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So mu ijuru. Amen. Amen. Turongera dusome nanone We will read again Yohana w'ubutumwa in John ibice 8 umurongo wa 12. chapter 8 verse 12. Ibice 8 chapter 8 umurongo wa 12. verse 12 in John. Yesu yongera kubabwira ati, ninjye muco w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Amen. Amen. Hari amagambo
murimo kwiga meza We are learning on a good subject. meza cyane. This is a really good Sinzi scripture. ngire ngo baba bamenye ko umuntu hari firida abamo ituma umuntu abasha kugira passion y'aya I magambo. think they already know there's a given field as someone is in. Nabihaye iyindi nyito I called it this way, guhorana umucyo. to always have the light. Umucyo wawe ntuzime. Let your light never, Umucyo wawe ntuzime. let your light Ariko never put noneho off. nabyise kuba umusemburo uzana impinduka z'ubumana. To be a catalyst, Kuba umusemburo to be a catalyst uzana impinduka that brings z'ubumana. divine change. Kambisubiremo. Let me repeat it. Kuba umusemburo To be a catalyst uzana impinduka that brings z'ubumana. divine change. Buri muntu wese kuba umusemburo. Anyone to be a catalyst. Ndaza kubabwira impamvu navyise ayo magambo. I will tell you the reason why I gave it this name. Ariko kuba umusemburo, To be a catalyst, buri muntu wese akaba umusemburo, everyone to be a catalyst, hanyuma uwo musemburo ukaba ari uwo kuzana and the catalyst is to bring abantu kugira ngo bamenye Imana. people to know God. Abo bantu bamenye Imana ariko ari wowe wabaye umusemburo. People, they may know God, but you have been a catalyst on that. Abantu bahimbaze, May the people glorify, bahimbaze Imana, they should praise God, ariko hariho umusemburo. but having a catalyst. Umucyo wacu guhora waka nta yindi So mpamvu. our light to always shine, Nukugira ngo duhinduke umusemburo w'abagomba kumenya Imana. it is only for us to be a catalyst for people to know God. Nuko rero navyise That's how I call this. kuba umusemburo. To be a catalyst. Hejuru biracyari bya bindi, It is still the same. ariko tubyite hasi ngo ukaba umusemburo uzana impinduka To z'ubumana. be a catalyst that brings divine change. Umucyo wawe ugahora waka, Let your light shine. umucyo wawe ntuzime, Let your light never go off. kugira ngo umusemburo uzana impinduka In z'ubumana. order for you to be a catalyst that brings change. Muri Matayo In Matthew igice cya mbere chapter 1, bavuga amasekuruza ya Yesu. they speak about the genealogy of Christ. Mu gice cya kabiri bakatubwira Yesu avuka. And in the second chapter, they tell us about the birth of Christ. Kuvuka kwa Yesu Kristo. The birth of Christ. Bigeze mu gice cya gatatu hazaho Yohana wateguzaga kuza kwa Yesu. And in the chapter 3, we see John the Baptist who was preparing the way. Arimo arababwira ngo njyewe ndimo ndabatiza mu mazi ariko inyuma And he yanjye was hari uwundi saying urimo that uraza. I am baptizing with water, but there is another coming after me. Arababwira ngo uzaza nyuma yanjye azaba akomeye The kurusha one who njyewe. will come after me will be much more great and powerful than me. Ngo bigere mu gice cya kane tubona Yesu atangira gukora. In chapter 4, Jesus started working. Ajya mu butayu ageragezwa na Satani. He was in the wilderness where he was tested by the devil. Tumubona ahamagara abigishwa be. We saw him calling his disciples. Bigeze mu gice cya gatanu atangira kubabwira ngo abahiriwe ni bande. In chapter 5, that's where he started mentioning those who are happy. Hahirwa abakene mu mitima yabo. Happy are those. Hahirwa abanyambabazi. Hahirwa atangira kubabwira abanyamahirwe abaribo. So he started mentioning those who are blessed. Ageze hariya twasomye ku murongo wa 13 And on chapter 13, abita izina. he called them. Abita amazina. He called them. Izina rya mbere Yesu yise abigishwa be akibahamagara. That's the name he called his apostles. Yabise the names of influence. Yabise amazina azana impinduka. He called them the names of influence. Amazina yabise na amazina utekereza ugasanga yabise amazina y'ibintu gusa bizana influence. So he called them, he gave them the names that bring influence. Amazina yabise
amazina Yesu yise abigishwa be, the names he gave to his disciples. yabise amazina ureba muri iki gihe ibintu gusa bizana influence. So he gave them the names that today brings influence. Atangira kubabwira iki? He told them, arababwira ngo muri umunyu w'isi. you are the salt of the earth. Nicyo yatangiye kubita. That's the first thing he called them. Arababwira ngo muri umunyu w'isi. He told them, you are the kubera salt iki of Yesu the earth. yarabise umunyu w'isi? Why Jesus gave them that name? Kuki Yesu yarabwiye abigishwa be ngo muri umunyu? Why did he say you are the salt? Arongera arababwira ngo muri umucyo. And then he said you are the light. Arongera arababwira ngo muri umudugudu. And he told them you are the city. Ni ibi nibyo Yesu yatangiye kubwira abigishwa be. That is what Jesus started to tell them. Yarababwiye iki? Yarababwiye iki? What did he meant? Ayo mazina yarabise yajyanaga n'iki? What those names were meaning. Niki byari bivuze kwisa abigishwa be akababwira ngo muri umunyu? What was the meaning of calling them the salt? Niki byari bivuze Yesu kubabwira ngo ni umucyo? What was the meaning of them being called the light? Niki byari bivuze Yesu kubabwira ngo ni umudugudu uri mu mpinga y'umusozi? What was the meaning behind a town built on a hill? Ibi nibyo nise rero influence. That is what I called influence. Kuzana impinduka. Bringing change. Ntabwo ndi bubabwira umucyo. I will not talk about light Ntabanje guhera aho hantu hejuru yahereye Yesu Kristo. before starting talking about what Jesus said. Ahera ku cyambere. He said first, Arababwira ngo muri umunyu w'isi. you are the salt. Muri umunyu w'isi. You are the salt of the earth. Mbese umunyu nukayuka uzongera kuryoshwa n'iki? But if the salt loses its saltiness, how can it be made Umunyu salty again? nutakaza uburyohe bwawo. If it loses its saltiness, Umunyu nutakaza uburyohe bwawo akandi kamaro kawo nakahe? if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Niki Yesu yarimo yigisha abantu? What Ni was nihe mpamvu Jesus Yesu yise abigishwa be aya mazina? Why was Jesus giving his disciples these names? Niki Yesu yendaga kubabwira? What was Jesus meaning by this? Reka dukore inyigo ntoya ku kintu Yesu yabise ababwira ngo ni umunyu. So let's try to understand the reason why he called them the salt. Un element An element, produit it's a product izana influence. that brings influence. Umunyu The salt, produit a product izana influence. that brings influence. Turi kumwe? Are we together? Twazamura ibiganza. Twavuga haleluya. Tuvuge ku majwi yacu yose tuvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Mana ibahe umugisha. Praise be to God. Yesu abwira abigishwa be ngo muri umunyu. Jesus tells to his disciples, you're the salt. Yarababwiye ngo mwebwe murabazana gusa influence ngo muzane uburyohe aho He butari. told them that you are the people who bring influence. Murabazana uburyohe, You are the people who bring murabaryosha ibintu You bring saltiness ahatari uburyohe. where there is no taste. Kandi ubwo buryohe muzazana And the good taste you'll bring, iyo influence yanyu that influence, izaba imeze nka influence y'umunyu. so it will be the same Aho influence umunyu of the salt. uryosha udashakuje. Well, the salt tastes good without making, Aho umunyu uryosha utavuze nta rusaku. where salt is good, tastes good, Aho umunyu uryosha atari uko ari mwinshi. where salt is tasting good without Aho umunyu making, uryosha atari uko wahinduye aho wagiye. where salt tastes good. Kambivuge neza. Let me say it like this. Tuvuge amen. Twongere haleluya. Yesu arababwira ngo muri umunyu. Jesus told them you're the salt. Icyambere ntabwo bibasaba kuba ibintu byinshi. So he does not require them to be so much. Ntabwo bibasaba kuba quantité, birabasaba kuba qualité. So this does not require quantity but quality. Kambivuge. Imana ihe umugisha bavyumvise. Yesu ababwira ngo n'umunyu. When Jesus told them that there was salt, Yarababwiye ngo influence ikenewe muri mwebwe. they were saying the influence I need Ntabwo from you bikenewe ngo mube quantité ahubwo does birabikane not muri require you qualité. to be quantity but
quality. Yes. Iyo turimo turiga ibi ngibi icyumweru cy'amaserire ntabwo bisaba abakristo 100 ngo bature mu gace kamwe ngo bakunde bazane influence. So we don't need 100 people in a certain place to bring influence. Bikeneye umwe wibitse mu bumuntu. We need only one who has that salt in himself. Umunyu ntuzana uburyohe kuko ungana n'ibyo wenda kuryoshya. So salt does not taste good according to the quantity of food you want. Ntabwo umunyu uzana uburyohe kubera ari quantity ingana na biriya bintu wenda kuryoshya. Salt does not taste good depending on the quantity. Kuba gusa ari dukeya. Just the fact it is ariko little tukibitsemo bwa buryohe that has that great taste. Biribwiriza bikaryoha. It gives a good taste. Yesu abwira abigishwa ba Kimisagara. And Jesus told the disciples of Kimisagara. Abwira abigishwa ba Kimisagara. He told the disciples of Kimisagara. Arababwira ngo muri umunyu w'isi. He told them you're the salt of the world. Kandi mukeneye kuzana impinduka z'ubumana. And you need to bring divine change. Hanyuma muzana impinduka z'ubumana ataruko muri benshi. And bring the divine change. Umubare mukeya. A few number. Ariko ucibitse mu bumunyu. That has salt. Icya kabiri. The second thing. Umunyu ukaryoshya udashakuje. The salt gives its taste. Ukaryoshya udashize nta rusaku rubayeho. The salt tastes good without so much noise. Iyo hari ibyo ugomba kuryosha ntabwo bizabisakuza ngo kubera bashize mu umunyu. So it does not require it to be too much. Nkunda kubwira abakristo b'iki gihe. And I like to say this to Christians. Nababwira ngo urusaku dufite muri iyi minsi. The noise we have today. Nukubera dushobora kuba twaratakaje ubumunyu. It's probably because. Ariko iyo umuntu akicibitse mu bumunyu. But if we still have salt. We influence by silent. You influence in silence. Iyo ndimo ndagenda aho nkorera. When I walk where I iyo ndimo ndagenda muri quartier aho ntuye. Where I live. Hari ugomba guhinduka ntarinze kumubwira. There is someone who has to change in silent without not speaking. Icyo ndico. Because. Material ndiyo. That is the material. Icyo ngewe ndico. What I am. Ntabwo gisaba guhinduka ariko habayeho urusaku. It doesn't require noise. For it to be ntabwo bingomba gusakuza ngo bigombe bihindura abantu. Oya. You don't need to have noise for people to be changed. Uwo ndiwe. Who I am. Muri quartier ntahamo. Where I live. Kukaza aho nkorera. In my workplace. Umucyo wanjye ntuzime. Let my light never be put off. Personality yanjye bikaba ikivuga ubutumwa bwiza. Let my personality speaks by itself. Ubuzima bwanjye bukaba ikivuga ubutumwa bwiza. Let my life speak the gospel. Kubera ihe mpamvu. Why? Ndi umunyu. I am the salt. Icya gatatu. The third thing. Influence y'umunyu. The influence of the salt. Tigendana naho umunyu ugeze. Umunyu wo muri hoteli y'inyenyeri 5. So the salt in the hotel of 5 stars. Ni wo munyu wa Kimisagara mu Nyakabanda. Is the same salt in Kimisagara. Kandi ni nawe munyu w'Inyamagabe. It is the same salt in another place. Ni wo munyu w'Icangugu. It is the same salt in another place. Ntabwo ujya uhindurwa naho ugeze. It cannot change depending on the places. Yesu ni umuhanga wo ku rwego rwo hejuru. Jesus is so wise and icyo yendaga kubabwira yarimo ababwira ngo nimuzahindurwe naho mugeze. He was meaning do not change according to ejo nibaguhereza promotion uvuye Kimisagara bakakuzamura bakakugeza hejuru. Ukabona promotion ukaviriya hasi ukajya hejuru. And when you get promoted, uri umunyu. You are the salt. Kandi umunyu ntuzahindurwa n'umujyi ukomeye. And salt can never be changed. Nta nubwo ujya uhindurwa n'icyaro cyo hasi. Depending on the city. Icyo umunyu uri cyo
What the salt is kiguma icyo kiri cyo, remain the same, haba mu cyaro, be it in a haba mu mujyi, given place, in a city, haba hari umwijima, where there is darkness, haba hari umucyo. where there is Ntabwo light. kiyugira icyo uri cyo ari aho ugeze. Ntabwo umunyu uhinduka umunyu kubera ari ahantu hakomeye. So salt does not change according to the place. Ntabwo umunyu uhinduka umunyu ngo nuko wageze ahantu horoheje. So salt does not change into any other thing because it is in a given place. Twanza abakirisitu. Twanza abakirisitu. We don't like Christians. Baba abakristo bakennye. Those Christians who are, Bakennye ari abakene. when they are poor Yatangira gutera imbere, and when they start getting agatangira kwibaza to Imana icyo ari prosper, cyo. Yazamuka gatoya when they are promoted, akabyita iby'abakene. so they call it this is for Yakongera people. kuzamuka When they are promoted, akababwira ko hasenga abafite ibyo they babuze. say that people pray because they don't have something. Dukeneye kuba umunyu dukenye, We need to be salt while we are poor. tukaba umunyu twakize. We need also to be the salt when we are wealthy. Imana iradushakaho influence mu buzima bwose yaduhaye. God wants us to be influencers in any life we have. Ntukemere ko ihamba y'urugendo ikwicira impamvu y'urugendo. Ntukemere mu buzima. Imana niguhereza impamba y'ubuzima. When God gives you the provision for your journey, Ntikakwicira impamvu y'urugendo. let it not destroy Uzi ko hari the igihe Imana, purpose uzi of ko your hari journey. igihe Imana ibiduhereza nk'impamba. Sometimes God gives us provision, Ikavuga ngo yo yararushye cyane disi. and God say he was really exhausted. Yarananiwe. He was tired. Muri rwa rugendo turimo yarananiwe. In the journey, he was really tired. Reka muhereza akamodokari ndebe ko azajya ashobora kujya gusenga. Let me give you a car and see if you could go to church. Icyo Imana iguhaye What God gives you, kikakubera ikikugusha. and that's being a temptation Ukaba utakaje and saltiness a kuba umuntu. stumbling block. You are a salt. Uburyohe bw'agakiza ni ibintu bibiri. So the goodness or the way salvation tastes, is Agakiza in two ways. karyoha iyo hakozwe ibintu bibiri. When there are two things, Icya mbere the first thing, ni ukumenya Kristo. it is to know Christ. Icya kabiri The second, ni ukumenyekanisha Kristo. it is to proclaim Christ. Iyo ubayeho mu buzima bwamenye Kristo, When you live a life that has known ukongera Christ ukabaho ubuzima bumenyekanisha Kristo, and living a life that proclaim uba uri Christ, mu munezero wuzuye w'agakiza. you are in a full joy of Kamisubiremo, salvation. Let me kamisubiremo. repeat it. Iyo namenye Kristo, When you have known Christ nkabaho ubuzima bumenyekanisha Kristo, and I live a life that proclaims nibwo Christ, mba mu munezero wuzuye w'icyitwa agakiza. that is when you live a life full. Iyo twamenye Joy. ubuzima gusa tukabaho ubuzima bumenya Kristo, When you only live the life that has known Christ ariko ubuzima bwawe bukaba butamenyekanisha Kristo, and your life does not proclaim Christ, ntabwo uragera mu munezero wuzuye you w'agakiza. have not reached that joy. Umunezero w'agakiza ujya wuzura, The joy of salvation ujya wuzura iyo twamenye Kristo is tukongera full kubaho ubuzima when we bumumenyekanisha. know Christ and when we proclaim Him. Tuvuge amen. Tuzamure ibiganza. Tuvuge cyane ngo haleluya. Say hallelujah. Muri umunyu w'isi. You are the salt of the earth. Ntabwo mukeneye kuba benshi. You don't need to be a big number. Ntabwo mukeneye gusakuza. You don't need to make Ntabwo mukeneye noise. guhindurwa naho mugeze. You don't need to be conformed with this word. Nahoze mbwira abakristo b'iwacu, I was telling our Christian, ndababwira nti abantu bajya bava muri Amerika. so people come from the US. Iyo umuntu avuye muri Amerika akagera inaha ngaha, When they reach here, ajya babwira ngo urabona ngo ibiryo by'ino, they start ariko complaining about the food. nta muntu uravuga ngo bamuzaniye umunyu wo mu cyaro. And no one has said you brought the salt from this place. Ibi biryo birimo umunyu wo mu cyaro. And complaining Ibindi this ibindi food byose has byo this salt. ibindi byose byo bibinyamugi bikaba n'ibinyacyaro bikaba ibinyam, ariko umunyu n'umunyu mu You cyaro, can umunyu complain on n'umunyu mu mujyi. anything, but the Kubera salt, iki duhindurwa naho tugeze?
twatakaje icyo Kristo yatwiseje. So we no longer have the name that Christ called us. Kandi impamvu yatwitaga ibyo ngibyo, The reason why he was calling us like that, twari kugira ngo aho tugeze hose tuhazane influence. it was for this reason that everywhere we are, we Aho bring ngeze hose, influence. aho ngeze hose mpazana Wherever you impinduka. are, bring change. Yesu ababwira ikintu cya kabiri rero. And Jesus told them this thing: Arababwira ngo muri umucyo w'isi. you are the light of the world. Muri umucyo w'isi. You are the light of the world. Par définition, By definition, icyo bajya bita lumière. what they call light, La lumière, c'est la disparition des ténèbres. Umucyo ni uguhunga k'umwijima, ni ukubura k'umwijima. so light is when the darkness flee away. Iyo umucyo uhageze, When the light comes, umwijima uhunga nta rubanza rubayeho. the darkness flee. Iyo hageze umucyo, When the light comes, umwijima uribwiriza ukagenda. the darkness automatically goes away. Nta bujyanama bujya bubaho ngo umwijima uvugane n'umucyo ngo wambabariye ukagenda nanjye nka There is no other thing the darkness can say. ariko iyo umucyo uhageze, But when the light comes, umwijima urabura. the darkness goes away. Noneho hakabaho kubura k'umwijima. And when the darkness goes away without any noise, Nta rusaku. in a silent mode. Uzi ko hari abantu batura muri quartier, abantu There are some people abantu who live bataramenya ko in ukijijwe. a neighborhood, but they don't know if you are saved. Abantu ntibazi ko ukijijwe. They don't know if you're saved. Tuvuge amen. Say amen. Twongere kandi haleluya. Hallelujah. Muri umucyo, You are the light. mukeneye kumurika aho mugeze, You need to shine wherever you are. mukamurika nta rubanza rubayeho. Mukamurika nta rubanza rubayeho. And you shine Nta rubanza rubayeho ngo ubone abantu yenda kijijwe. without making noise. Twabaho ubuzima bujya impaka nabo tubana nabo batubwira ngo turakijijwe, ntidukijijwe, natwe turakijijwe, ntukijijwe, ndakijijwe. There might be confusion. I'm saved, you're not saved. Ikimenyetso kikaba kumwereka Bibiliya muri sakame. And the only thing you could show them is just the evidence Icyo of nshaka the kukwereka Bible. kimenyekanisha kuko nkijijwe, The ngwino urebe muri evidence sakame yanjye that you mfitemo will show Bibiliya. them, see, I have a Bible. Ubu turamenyekana ko dukijijwe kubera ibitabo tugendana. Now we are known that we are saved because of the Bibles. And Ukereka abantu muri books. sakame ko ufitemo ibitabo, abantu You bakabona. show them books. Bibiliya yavuze ikintu cyiza. The Bible say this. Yavuze ngo abariko imirimo yanyu, abariko imirimo yanyu igaragara imbere y'abantu. And the Bible says they may see your good deeds. Hanyuma nibabona imirimo yanyu myiza, And when they see your good deeds, nibabona imirimo yanyu myiza, mubabere umucyo, ariko uwo mucyo wanyu ugaragazwe n'imirimo yanyu myiza. in the same way, let your light shine before others that they may see your good Hanyuma deeds imirimo yanyu myiza ibatere guhimbaza Imana. and glorify your Father in heaven. Ariko bazahimbaza Imana mwabaye umucyo mu byo mukora. They will glorify your Father in heaven because of the good deeds you do. Babonye imirimo yanyu myiza niyo yabamurikiye. They saw those good deeds, that was the light for them. Twokwitaba, twovuga amina, Say amen. twovuga cyane haleluya. Hallelujah. Muri umucyo, You are the light. kandi umucyo And the light, niyo habayeho guhunga k'umwijima. the light comes, when the light comes, the darkness goes away. Reka mbabwire aya mahame, Let me tell you this. amahame yo guhindura, And the principles amahame yo guhindura. of change. Uhindura wese Whoever who change ni uwahindutse. is the one who was changed. Icyo ni icyambere. That's the first thing. Ntibikunda guhindura utarahinduka. You can never change without being changed. Icya kabiri,
The second thing. umuntu wese ahindura ku rwego yahindutsemo. So everyone changes at the level in which he was changed. Impinduka uzazana nigera ku rwego nawe wahindutsemo. Will be the same change that you had. Icya gatatu. The third thing. Iyo umuntu wese yamaze guhinduka, When people have changed, icyo akora atangira umurimo wo guhindura. they start this work of changing. Byanjyanye muri Bibiliya mu gitabo cya Yohana. This drew me in John, Mu gitabo cya Yohana, the Gospel of John. umunsi umwe umugore ajya kuvoma. A woman went to fetch water. Ajya ku ruzi ajya kuvoma. She went to fetch water. Agezeyo Reaching there, ahahurira n'umugabo. he encountered a man. Ahura n'umugabo batangira kuganira. And they start talking. Wa mugabo aramubwira ngo wampaye amazi yo And the kunywa. man said, ask for water. Amwitegereje asanga ntabwo bahuye mu bwoko. And when she saw him, they were not in the same. Aramubwira ngo ariko bimeze gute? Nukubere kusaba amazi kandi tujya dusangira. And she said, why are you asking for water? And yet Ikiganiro bakorana ikiganiro na Yesu. And they had that conversation with Jesus. Baraganira Yesu amubaza umugabo wiwe. And then Jesus asked her. Haramubwira ati umugabo oya umugabo ntawe ngira ati ibyo uvuze And the nukuri. lady said, I don't have an. Wari ufite batanu n'undi wa gatandatu utari uwawe. I have 5 and the 6 is not mine. Baraganira ngo Yesu amubwira ibyiwe. They make that conversation. Atangira kurondora wa mugore. And then he started talking about the woman. Ariko nkunda umurimo w'uriya mugore. And I like the work of this woman. Nkunda umurimo uriya mugore yakoze. I like the work that she did. Munyemerere tuvuge ngo amen. Say amen. Mureke tubivuge tuzamuye ibiganza tuvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Nkunda umurimo w'uriya mugore. I like the work of that woman. Uriya mugore yakoze umurimo mwiza cyane. She did a great work. Abadavi bazabiririmba nkabyumva cyane. And when they sing about her, bimwanga munda kwifata biramugora azamuka umudugudu asakuza ati bagenzi puye na Mesiya nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha ndi mwarimo sinarahimutse ubundi musha. Tuvuge ngo haleluya. hallelujah. Twongere kandi haleluya. Hallelujah. Ntabwo umugore yahuye na Yesu ngo amugumane nk'uko twamugumanye. Man did not encounter Jesus and remain Oya. Yamaze kumenya ko yahuye na Mesiya. when she knew that she was with the Messiah. Ngo bimwanga munda. She could not contain herself. Aracebura arirukanka. She ran Reka nje kubwira abatuye iwacu harya dutuye. and she said, let me go and talk about Jesus to the Hari ikintu people. mpora nibaza. I always ask myself, Ni gute twahuye na Mesiya how did turaceceka we encounter Jesus, the Kuge- Messiah? kugeza ubwo abaturanyi bacu batazi ko We twahuye kept nawe. quiet and our neighbors do not know that we encountered him. Byagenze gute ngo uhure na Mesiya What wifata uceceke happened when you encountered Jesus and you did not speak ukaba ukibana n'abaturanyi muri quartier And you- warahuye na Mesiya? and you still have neighbors in your neighborhood? Indaya yari imaze imyaka itagira umugabo umunsi yakubitanye gutya na Mesiya. The woman just encountered Jesus. Si bisanzwe. Uwahuye It nawe is not usual. uwahuye nawe The one who encountered him, amuhindura mushya. he renewed him. Iyo amaze kumuhindura mushya He made him new. abibwira abaturanyi. He went and spoke out. Akaja kubwira abaturanyi He told the akababwira ngo neighbors. nimuze mujye kureba uwo nahuye nawe. She said, come and see the one I've encountered. Mwaje mukajya kureba umuntu twahuye nawe. Come and see this man. Ariko byagenze gute? What happened? Itorero ry'iki gihe ejo bundi bamubwira barakore turaririmba iminsi irahita vuba irahita yihuta ukwihita benshi bapfa batamenya umukiza. Ngiye gutangaza hariyo standard. Aho iminsi irahita vuba
irahita yihuta Yes, the time ukuhita benshi is bapfa going so batamenya fast. umukiza. Nimuzamure ibiganza ntange za haleluya. Umeze neza mu mutwe nta kibazo ufite? Uratangaza haleluya standatu kubera iminsi irimo irahita yihuta ukuhita benshi bapfa batamenya umukiza. Nimushiremo igisimba dusirimbe iminsi irahita yihuta ukuhita benshi bapfa batamenya umukiza. Nimushiremo dusirimbe. Sometimes we don't understand Are what we we are normal? Are we singing. normal? Tumeze neza. Abarundi baravuga ngo I turakomeye mu mutwe. wonder if we are okay with that. Hari ibintu bimwe ntajya mbasha kumva. I don't understand this. Twamenye Kristo We tumaze have known kumumenya Christ. tumaze guhura nawe After encountering him, araduhindura. he changed us. Amaze kuduhindura After changing us, urabasha ubigira ubwiru. and then you kept quiet. Cyangwa siwe twahuye. Or it is not the one. we Cyangwa siwe encountered. mwahuye. It is not the one. Kuko icyo kibazo nico gihita kigaruka. Because that's the same question that Uhita keeps wibaza coming ngo back. uyu muntu yahuye na Mesiya. Aho yahuye na Mesiya aragenda ngo agire ko imisagara yarahuye nawe abasha kwicara birakunda araceceka birakunda. So you ask yourself, did this person encounter Christ and they are Je just doute there, fort. they keep Je doute quiet? fort. Moi je doute fort. I really doubt on that. Je doute fort. I doubt it. Sérieusement je doute fort. I doubt it. Kuko iki ni ikintu mpora nibaza. I always wonder. Nkibaza ku buzima bw'abahuye na Kristo. I wonder about this, the life of people who encountered Christ. Natangiye kwambuka imipaka y'ibihugu sinzi ngo nari mfite imyaka 20 n'ingahe. I Ariko ndayizi. started going abroad. Imyaka 12 irashize ukungana ukumundeba ko It's murabona been mfite 12 myinshi years. ntabwo ari myinshi cyane. Hashize imyaka 12 muri 2011 It's been 12 years since nahoze nambuka ndiho 2011. ndabwira Imana ngo basumfashe mbona umwe nimara mfa. And I was saying, please God, help me to only get one person. Umwe gusa nimbona umwe ngapfa ariko nzagere mu ijuru mvuga ngo hari Let me umuntu. just get one person who comes to you. Nari maze guhura na Kristo. I Maze have guhura na already Kristo. encountered with Ndavuga ngo Christ. hari uwo nzamubwira. Hari uwo nzamubwira nawe. I decided Akira nawe dore uwo nahuye nawe. about Ntabwo him. nabasha kwiyumanganya ngo nceceke. Ntabwo I bikunda. cannot contain myself and keep quiet. Ninde twahuye tubanze twibaza. Tumaze guhura twarahindutse Whom cyangwa have we ntiturahinduka. encountered? Have we changed after the encountering? Twarahindutse cyangwa ntitwahindutse. Have we changed or not? Kuko impamvu tudahindura The reason why we do not change umuntu wese others, ahindura ku rwego yahindutsemo. so we normally change according to the level we have been changed. Urwego twahindutsemo The level we have been changed to. tuzamura ibiganza mbabwira ibintu bikomeye. Yampaye. Tuvuge ngo amina. Say amen. Tuzamure tuvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Kujya guhamya ibya Kristo aho dutuye. When we go to proclaim Christ where we live, Bihera muri njyewe wowe wabaye ubuhamya. it has to start by me. Iyo guhura na Kristo kwawe atari ubuhamya biragora kugira ngo ubere abandi When ubuhamya it ubabwire is ibya not Kristo. a testimony you're encountering with Christ, it will Ariko be njyewe so kugira ngo difficult. nkizwe yadukunze nta kiguzi twe dutanze yarabikoze kubw'urukundo rwe imirimo yakoreye Karuvari niyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye. ujya utekereza ko hari icyo watanze kugira ngo ukizwe. Do you think that there is something you gave for you to get Niba warakijijwe kubw'ubuntu if you have been saved by grace? kubera iki tudahereza abandi ubwo buntu ngo tubabwire ngo Why can't we give to others by grace? nimuze murebe iby'ubuntu bitanga amahoro. Come and see. Nimuze Come. muze murebe hano. Come and see. Tukaza mu materaniro y'umwaka utarararika umupagani mu bana ngo aze mu rusengero. And you come in church for a year and you have never Utarabwira invited someone. umuntu muturanye ngo umubwire ngo You ngwino have never told your neighbor. wambabariye iki cyumweru tukajyana gusenga. You have never invited them to church. Twarahindutse. We have changed. Twahuye na Mesiya. Have we encountered Christ? Niba utomurarika
Even though you cannot ntabwo invite them, ntabwo wamwerera imbuto. Muzi abantu turimo turakurikira muri iki gihe, do you know the people who are influencing us today? abantu barimo baraduhindura muri iki gihe. The people who are changing us. N'ubu ngubu niyo mpamvu wabona twatuje cyane. Iyo njya kuba ndi umuhanuzi ndimo kubabwira ngo nimucakire, mwari kuba mwacakiye isi yashize. Those are prophets. Cakira, akire, tukakira ugafata umuyaga. Receive, Nawe cakira, undi nawe agacakira, ariko tugasohoka hariya twese nta kintu dutaha. and we go out without anything. Mureke mbabwire ikintu gikomeye. Let me tell you this. Tuvuge ngo amen. Say amen. Twongere kandi ngo haleluya. Say hallelujah. Imana igifata ibyo dukeneye, God takes what we need ikabishira mu byo dukeneweho. and puts it in what we are, where we are needed. Iyo ubasha kumenya ibyo ukeneweho, When you know where you are needed, iyo ubasha kumenya ibyo ushakwaho, when you know where you have importance, uba wahishuye ibanga ryo kubona ibyo ushaka. and that's when you get the revelation of what you want. Kambisubiremo. Let me repeat it. Iyo ugize amahirwe mu buzima, When you have the chance in your life ukamenya ngo niki Imana ishakaho, and you know what God wants from you, uba uhishuye ibanga ryo kumenya ibyo ushaka ku Mana. that is when you know what you want from God. Aho Imana igihisha ibyo dushaka, Where God hides what we want, ijya ibihisha aho yashize ibyo dushakaho. and He hides this where we are Ubasha expected. kumenya ibyo ashakwaho, abavumbuye neza ibyo ashaka ni maho ngaho ni mubi. That's where you know what you need. Ariko twebwe, But for us, Mana, God, visa. a Mana. visa. Gabo. Mana, reka mbabwire ikindi kintu gikomeye. Let me tell you this again. Umwuka yaranyongoreye. The Holy Spirit spoke to me. Murongo wa 16. Verse 16. Imirimo dukorera mu isi. The works that we do here in the world Imirimo Imana idukorera. and the great works of God, Imirimo Imana inkorera. the great works of God He is Imirimo doing, Imana igukorera. the great works of God He does for you, Izarangirira ino. that will end here. Ariko imirimo dukorera Imana But the great works tuzobana nayo mu iteka. we work for God, that will be eternal. Ndabisubiramo gatatu. Let me repeat it 3 Ndabivuga times. inshuro zitatu. 3 times I'm going to repeat this. Nagiraga umunezero iyo barimo barambwira ngo Imana irankorera ibintu. Yeah, I was joyful when they were telling me that God is going to do this for you. Kwa kundi tujya tunezerwa. That joy we have. Hari ikintu Imana igiye kugukorera. The things that the Lord is going Imana igiye kugukorera to ibitangaza. do. The miracles He's going to do. N'abandi bakagutwerera amashi. And others will clap for you. Hari umuntu babwiye ko hari Imana igiye kumukorera ikintu gikomeye. Guhera kuri mugenzi wacu uri hirya iriya tugakoma mu mashi. And then people start clapping for you. Muzi impamvu tunezerewe? Do you know the reason why we are joyful? N'ibyo Imana igukoreye kandi bizashirira ino. These are the works of God that He's doing for you, and Umwuka aransanga that arambwira will ngo just remain here. nubasha guhishurirwa neza When you get a revelation, uzanezezwa n'ico wewe wayikoreye kuko ico wayikoreye muzajyana you will naco. rejoice in what you will have done for the Lord. Bibiri iravuga ngo imirimo yabo The Bible says igende your good deeds, apana imirimo Imana yabakoreye. not the good deeds Imirimo bo that bakoreye Imana the ngo good nizagenda deeds ibaherekeje. that they have done for God will Nezezwa accompany them. cyane n'icyo nakoreye Imana kuko nzabana nacyo mu iteka. That will be eternal. Tuzamure kandi amaboko. Let's lift our hands. Tuvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Ngira umunezero mwinshi cyane I rejoice iyo hari icyo nakoreye Imana. when there is something I did for God. Uwo munsi ndavuga ngo hari icyo nambukije hariya hakurya nzasanga. And for that time I say this is eternal. Ibyo Imana ikora ni ibyino.
what God does. iby'Imana idukorera ni ibyino, What God does for us, ariko twebwe ibyo we tuyikorera ni just remain iby'iyo. here. But what we do for God will be eternal. ibyo idukorera ni ibyino, What He does for us, ariko twebwe ibyo tuyikorera ni ibyo just remain tuzosangayo. and what we do for Him. iyo hari umurimo ukoreye Imana uba wambukije. mureke duhindure umunezero, Let's change our joy. mureke duhindure umunezero, Let's change our joy. duhindure umunezero. Let us change our joy. nugira icyo ukorera Imana When there is something you do for God, kigutera umunezero kuruta icyo Imana yagukoreye, may you rejoice kuko icyo wowe more than what wayikoreye God has uzabana done nacyo for mu you. iteka. Because that one will still remain eternal. nababwiye iki? I've said this. hahindura uwahindutse. The one who changed can change. uwahindutse The one who changed, who was niwe ubasha changed, kuzana impinduka, is the one who brings change. kugira ngo tuzane impinduka z'ubumana For us to bring divine change, biradusaba tweho kubanza guhinduka. it requires us to be changed. twamara guhinduka After being changed, tukaba abahindura. and we are changers and we can change others, tugahinduka abahindura. and we are changers. yesu yabwiye abigishwa be arababwira ngo mugende mujye mu isi muhindure abantu guhinduka bamwebwe. Jesus told his disciples, go and make people my disciples. umva icyo yesu yavugaga. This is what he was meaning. arababwira ngo abo muri bo, mwebwe abo muri bo, You, who you are, mugende muhindure abandi bantu kuba bamwebwe. so go and change people to be you. ntabwo duhindura abantu ngo baba abakristo. So we do not change people to be Christians. oya, No. ntabwo duhindura abantu ngo baba abakristo. We do not change people to be Christians. ntabwo duhindura abantu ngo baba abakristo. We do not change people to be Christians. hari abakristo bari muri iri torero? Do we have Christians? abakristo bari hano tuzamura ibiganza tuvuge ngo haleluya. hari abatazamuye. Do we have Christians in this abakristo congregation? bari hano tuzamura ibiganza tuvuge ngo haleluya. Christian, please raise your hand. Imana ibahe umugisha cyane. May God bless you. kambabwira iki ngiki. Let me tell you this. ubukristo ntabwo ari izina umuntu yiyita. Being a Christian is not only a name that someone can give to si himself. izina huduma niyita ko ndi umukristo. It is not a name I give to myself. ni izina pastor Israel anyita areba urwego rwanjye rwo gusa na Kristo. This is a name that my pastor will call me according to the level ntabwo ari izina of being umuntu changed. jyewe ndi umukristo. It is not just a name be called I'm a Christian. ni abandi bajya bareba level yawe yo gusa na Kristo. Those are the one who see your level of resembling Christ, bakavuga ngo ni ukuri ni umukristo. and they will say, umunsi this bari is bari muri a Antiyokiya ngo Christian. barimo baragenda muri Antiyokiya babona barimo baragenda And when they were walking in babona barimo baraganira Antioch, ntabwo aribo babwiye abantu ngo turi abakristo. they were not the one who said we are ababarebaga babonye imvugo zabo babona ingendo zabo babihamya neza ko ba bantu ari abakristo. And those who were seeing them, they proclaimed that truly these people are Christians. aho dutuye mu midugudu iwacu Where we live, ntabwo dukeneye kubwira abantu ko turi abakristo. we don't need to shout that we are Christians. dukeneye kugera ku rwego bo batureba bakabona ishusho yacu bakavuga ngo yo uzi ko wa mumama ari umukristo arebye iki urwego rwawe rwo gusa na Kristo. So what we need is only to have that level of Christ where people will see us and then testify that we are Christians. bakabona uko usa umuco wawe ntuzima uzana influence by silent And you bring influence. ntabwo uzima barakureba none bakabona uri wa muntu bakakureba. They see you today, you're the same. abo twenda guhindura Those we are ready to change. nabo mbwira ngo nimuhinduke muse nanjye.
There are those one you tell change and be like Yesu me. abwira abigishwa be, And Jesus told his disciple, arababwira ngo mwebwe muri abigishwa, he said, you are disciples. muhindura abandi bantu kuba abigishwa. Change other people for them to be also disciples. Abo duhindura, impamvu dukeneye guhinduka The reason why we need to be changed, ni ukugira ngo abo duhindura tubahindure it base is natwe. for the ones we need to change, they may look like us. Ntiwabwira umuntu ngo hinduka ariko ntundebeho. You cannot tell someone change, but do not look Hinduka at me. usena. Change and be like someone Ngo else. kwigisha umuntu nkamubwira ngo uhinduke ariko ntuhinduke ngo use nanjye. Hinduka use na Don't pasiteri. say that, don't change and look like pastor. Ariko iyo umuntu yahindutse But when someone has ajya abwira abandi ngo changed, nimuhinduke muse nanjye. and then he say, change and look like me. Muri quartier uzabwira abantu ngo bahinduke base nande. In your neighborhood, when you tell people to change, whom they will be changed to. Iyo hari abo turi guhindura When we are changing, tuba dushaka ngo bahindure. Paulo yageze ababwira ngo mushire ikirenge mu cyanjye Paul said, imitate. kuko nanjye nagishize mu cya Kristo. Imitate. Abahindura Me akababwira ngo as I aho nkuri imitated ikirenge namwe Christ. muhashire. Aho nkuri ikirenge yari yarahindutse akababwira ngo Kristo ntimumureba Paul ariko njyewe aho was yakuye changed. ikirenge niho nshira namwe nimushire mu cyanjye. And wherever Iyo my twahindutse steps were, iyo twahindutse tujya tubwira abandi ngo base natwe. when we are changed, we call upon others to be changed like us. Yesu aravuga ngo And Jesus said, muri umucyo, you are the light. muri umucyo. You are the light. Izina umucyo The name light, ce n'est pas le nom propre. Icyo twita it's not a proper noun. ce n'est pas le nom propre. It's not a proper noun. Ntabwo ari izina bwite. It's not a proper noun. Umucyo ni izina rusange. It is a common noun. Ndababwira izina rusange kuri bande. It is common to who? Ni izina rusange kuri aba bantu batatu basangiye. It is common to these three kind of people. Iri ni izina twitwa, It is a name that we have. ni izina Yesu yiyita, It is the name that Jesus has. kandi ni izina ry'Imana. And it is also the name of God. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Muri Matayo Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ngo muri umucyo w'isi. And Jesus called his disciples, you are the light. Ageze muri Yohana ibice 8:12 atangira kwikubita ku gatuza arimo arababwira ngo ngewe ndi. Yesu yivuze inshuro zirenga 7 arimo aravuga ngo c'est moi. And in John chapter 8, he said, I am the light. Arababwira ngo ngewe ndi umucyo w'isi. I am the light. Muri Matayo muri umucyo w'isi. You are the light of the word. In Ageze muri Yohana arababwira ngo ngewe ndi umucyo w'isi. And in John, he said, I am the light of the word. Yohana wa mbere yandika amagambo arababwira ngo nibwo butumwa twababwiye kandi ubwo butumwa twababwiye n'ubuvuga ngo Imana ni umucyo. About where we say that the Lord God is the light. Kambahereza ibyanditswe. Let me give you scriptures. Matayo 5:14. Matthew 5:14. Nitwe mucyo w'isi. We are the light of the world. Yohana 8:12. John 8:12. Yesu aravuga ngo niwe mucyo w'isi. Jesus said, I am the light of the world. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 5. 1 John. Igice cya mbere umurongo wa 5. 1 John 1:5. Haravuga ngo Imana ni umucyo. God is light. Kubera iki dusangiye izina n'aba bantu? Why do we have the same noun, the same name with these people? Imana ni umucyo. God is light. Iyo ubyarwa n'Imana When you are born from God, usa n'ikikubyara. you look like him. Kambisubiremo. Let me repeat Imana ni this. umucyo. God is light. Iyo ubyarwa n'Imana When you are born from God, usa na cya kindi kikubyara. you look like him. Icya kabiri, The second thing, Yesu aravuga ngo ni umucyo. when Jesus said he's the light, Naje kuzana umucyo. I came to bring light. Impamvu twitiranwa na Yesu The reason why we have the same name, nuko yavuze ngo uko data yantumye mu isi because he said, the way my Father sent me to this namwe world, niko matumye. that is the same way I'm sending you. Naje ndi umucyo
I came as light kugira ngo aho ngeze mpamurike. in order for me to give light. Uwo murimo namwe niwe mufite. And that is the same work you have. Inshuro zose iyo umutima wandemerereye nkumva ndashaka kujya gushaka umuntu ukizwa. When my heart is really sorrowed for only one person to Iki nicyo get cyanditswe saved, kijya kimpagurutsa. that is the only thing that is I Uko have uko data prioritized. yantumye mu isi The same way my Father sent me to this world, niko namwe mbatumye. it is in the same way I'm sending you. Iyo ico cyanditswe kirimo kiragaruka mu mutima wanjye. When that scripture keeps coming into my heart, Iki cyanditswe iyo kirimo kiragaruka mu mutima wanjye. when this scripture comes into my heart, Ngatekereza ko aho ntuye iyo aba ari Yesu wari uhatuye byari kuba bimeze bite. and I will think, what would Jesus do if he wasn't Aho here? nkorera abaye ari Yesu uba muri ako kazi byaba bimeze gute n'abakoresha byaba bimeze gute n'abacollègue de travail abakozi dukorana byaba In bimeze this gutaramutse ari Yesu. workplace, what will have Jesus do? Uko data yantumye The same way God sent me, niko namwe mbatumye. it is in the same way I'm sending you. Uko data yaje, In the same way that uko God Yesu yaje mu came, isi, in the same way that Jesus came, umutwaro yaje yikoreye the burden he had, niwe yankoresha. it is the same burden I have. Niwe mutwaro mfite hano. It is the same burden I have. Yesu yaje ari umuco Jesus came as light, ngo agere inahangaha twita umuco and then he called us light kugira ngo dukomeze umurimo we. in order to continue his work. Impamvu tubabwire ngo nimujye aho mutuye mujye kuba umuco The ni reason ukugira ngo habeho why we gukomeza ask k'umurimo wa you Yesu to be Kristo. the light, it is only to resemble Christ. Yesu aratubwira ngo turi umuco kuko nawe ari umuco kugira ngo tube abakomeza wa murimo yarimo akora. The reason why we tell you this, it is just Jesus is the light, and we are the light also. Reka dukomeze umurimo wa Yesu Kristo. Let's keep this work. Reka aho dutuye urumuri rwacu rwe kuzima. Let our light shine in our neighborhood. Reka abaturanyi bacu babone twababereye Imana. Let our neighbors find us as a light. Umuvugabutumwa ajya kuvuga ubutumwa ahantu hataragera ubutumwa. A preacher went for evangelism. Umumisiyoneri He was a missionary. agezeyo Reaching there, afata Bibiliya arazibika, he kept his Bible. ibitabo by'indirimbo arabika, Everything he kept. arabika. He kept everything. Ajya kubana n'abaturanyi nka kuriya mubana nabo, And he went to live with people nka kuriya tubana nabo. in the same way we live together. Abana nabo kwezi kwa mbere, He lived with them 1 month, amezi atandatu, for 6 months, umwaka urashira, a year. Bibiliya iracabitse. The Bible is still kept. Undi mwaka urashira, Another year came, igihe yabanye nabo arapfa. and then he passed away. Ariko amaze gupfa, When he was dead, apfa atababwiye Kristo. he died without proclaiming Christ. Bibiliya zikibitse n'ibindi bitabo bibitse. The Bible was still kept. Hanyuma abamisiyoneri bagenzi be bamenye ko wa wundi yapfuye. And then the other missionaries knew that the Baravuga ngo man reka died. turebe undi witeguye nawe azagenda akomeze wa murimo mugenzi wacu yarari. So they said, let us send another person to continue the work. Ahageze When he reached there, atoye Bibiliya. he came with the Bible. Arababwira ngo muri iki gitabo cyiza cy'Imana He said, in this book of God, hari umugabo witwa Yesu Kristo. there is a man called Jesus. Uwo ni umugabo ugira neza. He's a good man. Abanyamudugudu baramubwira ati ceceka ayo makuru wewe ntayuzi. And the people told him, just keep quiet. Uwo mugabo twaramushinguye ejo bundi imva ye iri hariya That man, we hirya. just buried him. Muzi icyo bivuze. Do you know what it means? Abantu ntibakeneye ko tubabwira Kristo, bakeneye ko tubabera Kristo. So people do not need them to be told Jesus, but they need us to be Christ. Iyo tubabwiye amagambo biheka biri amagambo. When we just talk, it's Aho only wubatse, sayings. aho wubatse, aho ukodesheje wabereye abantu iki? So where we live, what impact have you Iyo barimo baratubwira ngo nitube umucyo, brought? nta kindi baba batubwiye. When they say be the light, Iryo ni izina ryacu na Yesu. this is our name with Christ. Baba barimo barakubwira ngo hariya utuye jya kuba Yesu. This name means wherever Niba you bakubwira live, kujya kuba go umucyo, and be Jesus. Yesu niwe mucyo, nanjye nzaba umucyo, aruko mbayewe ngakomeza wa murimo we. So if Jesus is the light, I am the light too, in order to continue the work of Jesus. Ukeneye imbaraga zigushoboza.
we need that strength. birashoboka ko wari umaze gucika intege. And it is possible Tuzakomeza. that mbabwira you were amahame, discouraged. nzababwira amahame atuma tuguma ku mucyo. Next time I will talk about Nzababwira the amahame principles that atuma will tuzana keep our influence. light shining. amahame azatuma tuzana influence. And the Ariko ndagira ngo impact will dusengane bring Imana. an influence. aho utuye bishobora kuba byarakunaniye It is possible that you have failed in your own muri neighborhood. quartier yawe, ariko tubwire Imana ngo ongera umpindurire urumuri rumurikira aho ntuye. But let us pray to God for Him to change us. Reka dusengane And nawe let uhagaze us be the mu shining izina rya light. Yesu. Let us pray. Kadusenga Imana, tubwire Imana ngo nta kindi dukeneye, Tell God we only nta kindi need. dukeneye. There is no other waduhaye thing we umurimo need. wawe, waduhaye umurimo wawe, You gave us your word. waduhaye izina ryawe You gave us your name kugira ngo dukomeze umurimo wawe. in order to continue your work. Impamvu waduhaye izina ryawe, The reason why you gave us the name, wiyita umucyo natwe twita umucyo, you are the light and we are the light, twari kugira ngo dukomeze umurimo wawe. in order to continue the Ariko good work. ndakeneye imbaraga zawe. But I need your strength, Ubidusaba ni nawe witeguye kubidushoboza. and He is ready to strengthen Mweke us. tubwire Imana ngo ubwo dusaba kuba umucyo dushoboze kuba byo. Father, as you ask us to be the light, help us and strengthen us. Mwami Yesu, Mana y'imbaraga, turasenze muri uyu mugoroba. Urabizi igihe kirekire aho dutuye ntabwo babashe kumenya Imana, aho dutuye ntabwo babashe gukizwa ngo bahindukire, aho dutuye ntabwo twabashe kubabwira aya makuru y'uwo twahuye nawe. Ariko harageze Mwami Yesu, iki ni cya cyumweru ngo ugendere ubugingo bwacu, iki ni cya cyumweru ngo uvugane n'imitima yacu. Icyo ntabaye cyo ubu nibwo hageze ngo mbashe guhinduka mwana w'Imana. Nimara guhinduka nyirabo mbasha guhindura, kandi ntera abo ntuye aho mbaye mu izina rya Yesu w'imbaraga. Ndasaba imbaraga zawe Yesu, ndasabira abapapa imbaraga zawe, ndasabira abamama imbaraga zawe, ndasabira urubyiruko imbaraga zawe. Iki ni igihe cyo guhindura, iki ni igihe cyo guhindura, iki ni igihe cyo guhindura, iki ni igihe cyo guhindura. Reka duhindure aho dukorera. Mwami Yesu, Mana y'imbaraga, Mana y'icubahiro, Mana ivuga bikaba. Iriya jambo ryawe rirambwira ngo dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Uduha imbaraga mu izina rya Yesu, uduha imbaraga mu izina rya Yesu, uduha imbaraga mu izina rya Yesu. Nta wundi ujya uduha imbaraga. Umurimbyi aravuga ngo uduha imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzazira. Mana uduha imbaraga, Mana udushoboze, Mana udushoboze. Uyu niwo mukoro wadusigiye, nuko duhinduka icyo uri cyo kugira ngo dukore icyo wari mukora nawe. Dushoboze Mana, dushoboze Mwuka Wera, duha imbaraga Mwuka Wera. Mu izina rya Yesu tugukomeye amashyi. Urakoze Yesu.